Ritukoni rejumo monchomo zagari bono ritukolitangani somutinyo gatatu mwaka bwikiri bubere na merongevere nena matukuni gagandrete kumyo kebiro nigo bigandrete kogenda emeti n'ekingaki nigo bono egendrete gosukenga kengo kwaligania semesa ya mangana majya ENSA EYEMO ya bono margo baseri bwanyale ko sansa muranira na okumanyura abaliki baito abere bakoya sangre ko rukinkongo chonsi ime na isiko yorgongo rwabuzina mange abere kago korekana nyaraburo kumusana na konde nigo wacha kira sensemeli ya keroka ane monenchera yogo sangererie bango engane gendrete kuligirirwa sobo imengati yali atogoje kumulekera asiri tukuriale nabo igomba ko mutindi yokorekana gati galiye bas ejibono yatahamda ekana semeli ya Mombasa ne galiye petroli iko cyatuma no bosia sobosie basi yonsi nigo yaya nakoera ayungati yali abereka okorekana asiri tukuriale lero lya Ijumaa gendra gotubwati asensemeli mtandao ansemeli ya Facebook nabo gotonyera buna Ndizi TV News Digital nabo igensemeli ya YouTube nabo gotonyera buna Ndizi TV News tobasekweba gotubwati ase website yetu na www.ndizitv.net onyare konyora yomo nenda mangoli tokubwatira nere goitera somuno wimmanyiriryo nigo wanakuru kwa LYDIA MOSE kero kilibona Abigael Nyanchama ali kuro sense studio connect chibicho amuniriki chagwikira senchira ebone teritangana kigima tonyora mangana yo senchira njoko ya chuta. They need to know that clearly nobody is allowed to commit crime hiding under politics. Igekuro gocha sabana siasa imeye county ya Kisii omwaziri w'obulendi w'imekithira kindiki otebere nacho okora mahonchero ya sensemo y'abanyanyimbo. Bekwato tengarero Gusii gochoka gose Nyamira gochoka. Bana bago charioka igane binunguchu. Agegaje kigambiro go ensemo ya kerokene ko imeye county ya Nyamira nando kumusana na konde gwachakire bango ni gobono gochoga kwaletira omuchando asenseme. Goche Senate na toake kura sasa ya butuko na toaka saa 8 ya mugaso kwa niaba ya watu wangu wa Nyamira mtasema no. Nonye bunge ya nchira nilobwaga chibwe chinyomba ko affordable housing ni gobone Senate ya teberete ko chigwanchira na ngane yo ngana ya siriru na kwiboko boko no mo Senate bwe county ya Nyamira Kongo mugeni. Asa yomo nenda manga isaransi kwa wanotuimanya senchira yobo ikiranu ilitira na nchi nkuru kwa VINCENT ONYANCHA. Emesema ngana AMAYIA ensemo yabono maragobe togo chaka kurose county ya Kisii ane mono maiga jaba nyagetari gwetera sekyo mekereke manyiketewe na KMBDU konyara kurebe no kigo chako mu girobo litokole Jumatatu starikinye omutinyo gatatu ni gobono mu governor we county ya Kisii Paul Simbarate nyara komerana n'abanyagetari me ya county ya Kisii na kobekese yoko igwana so kigo kolemere mahamo kolengana na rati ni gate birebu n'abanyagetari mbagendera nemeremo yabasabo n'abanyagetari basukiri bosyo omugirobo maiga yo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarate kobekese na gotebuna na ichigwikirania amagani yabo kolengana kiri abanyagetari bakwe murunganiri ngamono gusagwa na komuli kyomo nebo abanyagetari KMBDU asansemire Nairobi anabo igoni gochinga kija abanyagetari bakwe murunganiri yogotakini bakwe birogo no kunyoroka ngari yabo gati yanda mange asabono baro birigo kochako osekonyara baro birigo chako mugirobo rituko lya Jumatatu aratinga kiechini gasanga n'abanyagetari yabo nagote yabo nachigwikirania okolengana no kugani kwabo na kubuli abanyagetari kubwatira naso bwamo gwikirania magendro no bokorere bwabo imeye county ya Kisii. The year and next year, business will be as usual. Patients will be treated, and all other people who are seeking services from our staffs, they'll be given those services. That's my comment.
Na go tigana na yo maiga ye bunge kunyara go teabu namba chiko kopoko engana yo boga chwichi nyomba chiri kurian soko affordable housing omuroberi bono go sirwa na serikali ya Kenya kwanza ni gobono gatia ba seneta bata biruna bali go chuwanchira ngane yo anemono aso boga chwichi nyomba oyo bonga go kwanira ngane yo mba chikunye tugutirare kereki wa sensemo ye senate no mo seneta we county Nyamira Kongo mugeni oyo bono tebiruna obwaga chwichi nyomba ni go bara chikeri ni maiga gati ya ba Kenya anemono gati biruna nenchire mu yo kunyara koire ni yamangana rengete amagendero ukona kurua sensemu ya tinderete kutoka ase wadi ya Nyansionga se bunge ya burabume ya county ya Nyamira ni gobono omo senator we county ya Nyamira Kongo mugeni abereka gote ya buna ensemu yoboga chiwe chinyomba ne ngane tari kuchuwitabirani wa ekerere ikiwe ase bunge ya senate ndio kana kambata inga mwanzo mtaka wagata mugago ndio mangana yo malero ntwakwana na Kenya Power ukora solera ini ya yo malero ekoro kwa Narok Bomet power line icheto rusie sera ni ya MOSE ediwa kera MOSE ko gasha county sa wana kero muliro wero mu kuchoire wabo tolimi korwa bara abakuba bali kukikericho yota iteto rusiko tobe kwera ini ya ito kwa gachiwono ya sawa wanja kwa January 2025. Number 2 ichi ko didi ko kwa affordable housing ndialwete National Assembly goja lile Senate Ellen ichi kulidia njega wana wone public participation ichi kulidia wata wango mole kuwecha kero goja ko kanale bonus no jona chichibesa chichikuwa gache nyomba KDDA kane 1.5 na ayo kane 1.5 ibachira 3%. Mukaba mangana hiyo. Basi. Jumla mwate vili, jelo mwano mwiwe. Gende gina geboche Senate. Na toage kura sasa ya butuko, na toaga saa 8 ya mugaso. Kwa niaba ya watu wangu wa Nyamira, mtasema no. Sioni kwa kauli moja? Hiyo tumekataa. Tutake timuchiko kusalia wako waiko kwa wanga wachikuwa la timuchi nyomba, chikauni. Abagaka abali biyeso bamenyaka bamwate nyomba chiaba yoganya banako irecha yabo biya bakaboga nasyago cha bayi ngos manja ngiya ko Onchumurigiri bono hinyoro muwaziri w'obulendi bw'emekitire kindiki nakoleta yaye ase county ya Kisii gotoboso kwabira no chikonyoro botoru ase kegekerebosyo ekerobono togochyo koletera ase kegekerebosyo ekeromuriki tomilid mwanyi togochikomeranera ase ka getarie getambe tunyara konyora orobotyo ruo asenchera ayo boime tomurekera ali agandete okorekana nigobono okungusana na kwa rokanire asensemeria ya keroka na muno kurwa sensemeria baunchoria nonyamaiga ayensemo yekagambero okonyara goitibune ensemenene ya keroka nigereme ya county Nyamira okungusana na gokurwa kwebango nigobono kwa retere beralitinde ekerokeri gati ya baunchoria kurwa asensemeria ya Kisii county aberbagote abuna nigo bagandere togochogwa kurwa asensemo ya Nyamira ingana bagani mu governor we county ya Kisii Paul Simbarat na boigo no mwemsebe wodi ya ichuni konyara kosoa gati na konyara koronge ya boikirano ensemo kyabanyanyimbo na boigo bali bakanjo bwentokoika arimo nasokuru kwebango gosechogo engana ya reteriberera buno mulikito kurwa se county ya Nyamira Paul Kapokara agotomanya bago kwana na Ndizi TV nikobora kiri hogotesaneka kwabo anene igoro jegetambokero abachogi kurwa se county ya Nyamira baikeme yo muchokeroka ili gusangiria ebango na njira tele bajogi bago cha kutoka mambi saa 3 tokwara umuntu wo chabugale onyole besa orwecho to cha kuchoka mambi yakogera nkwari na besa nyumba nero wacha kulikia igoba no bogi mobamba tokongerata igobaga niri obora ikorwase che county chiga iberego chamo ili koriya lichibuli ogokoro muchando yogendera ko bagoko bemeyo muchigo kero kasege kabono baraturangirie chiro batubeke batwerese nakia bakisi county bache na abanyamira abanyabiasara batubeke batatenga rero ngisi egochoka gose Nyamira egochoka bona bago chario kaigane binunguchu bona ntoro je stogochi na stogo korera kaito koira abantu omora isimba tororera mabira mna twago chorete totenene turwanene totenene imara tokore biasara bitu twate no bosibole tutapwate chinte mingango nyakominya kigutole etotege tokumanya Nyamira watire toiruochi togendo topora tonyoro morembe anyako wancho goturwanera tabere story bado tobero nanyinabo igati abo nigo baganire lichiko kobwatigwa anene bune kigambiro kyanyara ko bagikona chabwango iga
bono ngoboria omo MCO yokuruku Wycliffe Siocha kurutwa amachoreta mangana keroka tanya kororokana igato tebetinga keroka bono otigire nga ya chire abantu bakeroka at the reinforcement igo barenge gukusanya usuru bono gusaba kwana noko the governor of Kisii County Honorable Simbalati and the MCA Ijuni Ward on Wycliffe Siocha gakitema konya etauni ya keroka because keroka nero tobwate bune backbone ya ito stoko vera asensemo yendene ne bali bakurukurwa se county Nyamira niko batogire gitambukiro kyo gochoga ekyo county Nyamira bono etari gutumika kibesa bene yani cash into korenganamo na barabo batebekira kunyora kabage gotorie nibo eri gukine county ya Nyamira abantu abange babeire bakona kubika kibesa umuvuko kitali gwika county ne keko ere county ito yagure gobono ndobwensi kurulero ranyorekana kubwate besa ye county akwebitana kunalibwa naende bono iga esiye ikeire oyo goja kogochoga abeke full uniform kanya kubika chianga chire civilian chianga Kennedy Ndege no musine chief kurwa sorogongoriga rwa keroka gakugania abantu gutwara omurembe na boigo otasegeta chisege echo kirero gwataka kumucyuyiga okeroka gakina acho sabanga kimuranje minto ntuna bagusi to menetamu we have done intermarriages we are cousins brothers and sisters within this town totiga abantu by county government the two county governments bakolega yabo intubune public bali tobwato tabwatiga stoko korakeroka tobenka chinka cheito lakini nyokole out to cause chaos ko insight y'abantu banse koreta fuchoma the law will never stop naande go ikokari wa own close igotigebe warning abantu bali bakoreko sorry motige tiatobwatira ne minto tosaba morembe twese nabamu ekiara the moment you wanza koleta rapsha omuntu rekoni getungo kia yagorera mwane karamu achi gosoma gose tamugorera no Nyasaye takugwanjira mbia mono igo yento gosaba mononga no omorembe keroka ginko reporter gitaseni kya wanje te Ndizi TV korastin seme chiga chomo chokeroka inchego ngoro kwa Polycarp okaram Mbia muno mulikito Polycarp kara soroboti rwa senchira jobo ikirano moncho mulikiro mugotigana nayo niko mawaziri bolendo heme kithore kindikiri tukulia lero akoleta yago ikase county ya Kisii azensemeli ya Kibit asanyara komera na nensemo jobolendi kindiko kona korenseme ni garugo kurogo tindiko siasa bana siasa na gote yabuna tarigo chigwanchana na bana siasa kunyara goturwanyo morembe ya county ya Kisii asenchira yogo tumeka siasa ngana tebiru namba chikomukirwe getambo kerege tinden chinga keji kindike ni gati banati okra monchiriyo asensemo yamanya nyimbo imeye county ya Kisii unenchire muyokore tomrembe unomulike itomerde mumanyi agotomanya Omuwaziri bobolendi bwaime kiture kindiki nigo emambia lero atwara egikaro amona bateneri bensemo yobolendi ime county ya Kisii asensemo ya Kenya Institute of Highway and Building Technology kubwatekana nebikore ebyo byabire bikwenekigwa ime county ya Kisii ilio kwenekya abamenyi benseme yongonyora bale obukoreri obya. It's a routine meeting just to look at the situation of service delivery in this county. As you're aware, our space is national security. We are tasked with the mandate of ensuring that our country is safe and secure, and that the people of Kenya from every part of the country have a safe environment to carry out their daily activities, economic activities, political activities, social activities, in an environment where they are free from crime. So once in a while I visit my officers in the field, and I thought that I haven't been to Kisii for a while, and I needed to touch base with my colleagues here because these are my greatest assets as the minister, because they are the people who help us to deliver. Ukwana asenseme yonigo arule ogukura ugotindi gochase abarayi bali bakwebisa ase siasa na gukora ebikore ebyo byobosalya imeye county ya Kisii. We put our heads together and come up with a strategy on how we confront these criminal incidents
so that we secure Kisii and make it a good place and make the people of Kisii go about their businesses without fearing criminals. You know, we cannot talk of a secure Kenya if any part of the country is not secure. So we must make sure every county is safe, is secure, and therefore that's why we are here. We have also looked at the increasing incidents of violence in political activities, which is unacceptable because politics is a healthy and democratic activity. It is allowed by the Constitution. Our Constitution in Article 4 provides that Kenya is a multi-party democratic state. Nigo akora kagoteba buna egetambukiro egetindinge chikoimukeliwa asibali baragende maminchaneli chiko. Doesn't matter whether they are from what political shade. We will go after them and we will arrest all of them. We don't even care how much influence a politician has. A lawbreaker is a lawbreaker. Period. And please, everybody must respect the law. Nobody is above the law. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV, eletaliane Mildred Momanyi. Mbia muno mulikeito Mildred Momanya sorobotirwa senchire jobo ikirano gotigana yumoncho muligirito tigaremeye orgongo rwa Gusii wekase county Nyamira sechire ya makairo ni gobona bonchire kurwa senseme yubarane kibako egokere kubwatikana no chake onoko urubene asensemo yoko naliye tugo asenseme yo ya makairo naboni gati ya bonchire batebere nenchire mu yoko nyara gokine mangana rengete uchumi bate abandi babiri bago chandeka sechinga kichema gigako bwatikana no kubara wechiro ye tugo asenseme yo ya makairo ni gochinga kichwanya rekobolie secretary kari ye county ya Nyamira kane kibuna nko garere chire ya makairo bunenchire mu yoko nyarago kine uchumi nabo igono bonchoreria sensemeyo imeye county ya Nyamira. Kusunduliwa kwa soko hili itasaidia sana sehemu hii haswa wanabiashara ambao wako na maduka kwa sababu litafanya traffic ya wananchi kukua wengi. Kwa hivyo biashara zile maduka zilikuwa zimefungwa hapa sasa zitafunguliwa. Wale ambao walikuwa wanaumia kwa sababu biashara ilikuwa chini sasa biashara yao itainuka. Kwa wakitoka hapa wanaenda mpaka Tinga. Tinga nayo ni 7 kilometers. Wamekuwa wakitoka hapa wengine wanaenda hata Nyabite and even so hii kuleta hii soko especially ya mifugo itasaidia sana. Hii soko kufunguliwa kwake inaweza fanya hii soko yetu inuke. Kwa sababu tunatarajia barabara nzuri, pia tunatarajia shed. Hii soko inakuwa miaka mingi. Sisi Wanyamboga tunaona nani atafungua hii soko. Tunaona hii ni furaha. Mtukumbuke kutoka Nyamira, sisi ni mama wa mboga. Na sisi mtujue kila kitu kinatoka huko Nyamira kifikia hapa Makairo. Na libera litine nigoligandete koene kiwa ane mono kurosense moja banyagetari aswana barokane ko mochi abanyanyimbo kyanda ikomiko bwatikana nobo saga no betabo koleka ndito kolegoro ekera banyagetari babwa tokurobekana asense meria Nairobi abwaso mulikyo mone weke mbekeri kyabanyagetari KMPD yo habete ko saga no amo nabanyanyimbo kolenga nabanyagetari kurwa sorogongo rwa South Rift ni gobono batebiruna ekole kinigo kabwente koligererigwa asowe memaiga yabanyagetari bande merongevere ko tigoro chinko mali tukolegoro ekero basaga ni tu amo nabanyanyimbo yegochinga kicho batebiruna igobaganetyo bane bwabo ane kurwa sensemo ye serikali. We demand from the Inspector General of Police to act on this particular matter because we know what is enshrined in our constitution, whereby a peaceful protest is allowed, and all the regulations that are required as a union we had fulfilled. Na ekyombe ky'abanyagetari kamenyekantebuna KMA Kenya Medical Association gobona kyaburi abanyagetari bonse kobeka obokorere bwabense mugo cyakare tukole Jumatatu iligoso asensemo yumugiro kolengana barabuni go bate birenjire mu yokwe murunganiriya nakoganya obone bwabo asobosagani obo go bakoleka nteli tukuligoro ekyombe kya Kenya Medical Association kibwatanete abanyagetari bonse ego bate birabuna go ikomo waziri bo bolende wemekethre kindiki asokina gukwane nganeyo aso go bamugandi umurayi wense William Samuel Ruto wesona nigati asenganeyo
asaba tebuna abanyagitano banta ko wesiko yabo kubwatika no bokorri bwabo kolengana borobu ningo batebire buno korobekana kuri tukorigoro nigo kwarenge kwa morembe na igo njabwane tabanyagitari banyara gosaganwa ko ikoyo mugotigoro chinkoma chintinde. Protest is a fundamental right, and the use of excessive force by the law enforcement agencies is unacceptable and undermines the principles of a just and democratic society. We remind the police of their obligation to uphold human rights standards and to ensure the safety and well-being of all individuals in lawful protest. Amnesty Kenya calls on the relevant authorities to conduct swift, thorough and impartial investigations into this shocking incident. We have 3 requests to the President of the Republic of Kenya. The first one is that he needs to advise the CS of Internal Security Professor Kindiki to investigate and find out who shot our CS using a canister on the head that resulted in his injury. Within 48 hours, we would want that report and the people who are concerned arrested and arraigned in court. Mwenchu ligeri bono tatoka ndo mutumoko mokegera nturase biro bitari bitambe togendera gosanga muraye anemone nsemberi ya KMBDU ekubono kere kyombe kebanyagitane kyombe kirikyo bwa trenti obo banyagitane Kenya Medicalization tigo uko ibona gotra soka KMA igobona bagati abuna batwara umugiro go cyakire tukole juma MOSE ekoro kiri bono KMBDU agati betwara umugiro go cyakire tukole ya juma tatenenda mange tukwera ni asebiro teri tambe cyare gosanga muraye anemone basokano webaro tindi ibona bere kogo kwa tosko kera nanda Ndizi TV Ubwansu Gusii. Oborwere bwa measles n'oborwere bo ndabasoko bo describe pasike songonga, it is a contagious disease. It's a very highly contagious disease and it is brought by a virus. Yani nga oborwere oboiga contagious ni gembine tinga oborwere oboiga ni gobole ensenchira yogo kunana contagious, that is the contact. Then naende karodo kuligere mono oborwere oboiga ngo affect bole kero mondo naende ni go kero mondo buno iboire ase bokuma bwenseiga kero yo mona abo bwatu borwero boiga lakini mono ni go borwero bo affect abana abo balense emyaka 5 naende borwero boiga ni go bole kocha ko bumanya is very easy naende omonte keranyore ko bakonyoro borwero buno boiga nkonyare kanere nga omuntu igana bwate chi science Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, EYEMO kianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omuntu netuka
babwate difference muntu takuimuka munachua agende yesa gine nabanganchete tena kana naona kanganchete lakini bado bintombire nkoro muntu tagucoka na ndabateina kintu akwanete tutarakwa na ndonye ndio muntu ukumanya anjira tikango taingo tikana mangani mugwancha mipi igoro maite kwana igoro Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekonie bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori rya mubuko ebyo bakonia ase nchira ya wholesale na boigori retail ngonia barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chi gotumeka ase chi abisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chi net chi chigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabare ne chi abisi chia NHF. Anginega taseni kia mabuta ye chigari kia rubis goseki kia manyekane tebu na kobil asamanke na wako banyora wetrase namba 0722946444 Pia team Imani Ndizi TV Ubwansu Gusii. Monchungu ligono twere na sentunde ya kabere yemese amangana majense yemo yabono margoba tigatogendre kwimanya anemono buna togendre tkenyora asemese ito yamangana majya kiro togendre tukumurikira igoro yokorobekana boigo no mugiro bwemere mukuru ase abanyagitare maiga jense meri ya Kenya Medical Association konyara kobori mugiro yo chakirito kuri Jumatatu starikinye ni gobone nsemo ya Kenya Medical Camp BDU babere bakobori abanyagitare babo kobeko bokoribwa bonseri tukuri Jumamosi margoba nago chako mugiro omotindi kubwatikanege kore kibono gyakore kanteri tukuri goro ensemo yobo chenu nigira rokane gukuna mono anyabanyagitare bago chikucha kumugiro bo lituko ria Jumamosi margoba kubwatikana nogo sagano ko yo muri kyo monene wabanyagitare lituko ligoro ria se county area ya Nairobi n'abanyagitare bande 200 konyara gotigerwa chinkoma chintindi maiga yo korokoro bekana sensemejo enganege neta kore tari berari tindi na chinga kichibono ni gobaganiri ewizaro yobo chenu konyara goswagate na konyara kuruko na choko na bigo kwa n'abanyagitare yabo gotugutera rumugiro yo antari bokorengana na kempidi ni gobate beruna bagene no mugirobo guikomora ibwensa osana ndigati na kumanya naseki balinge gosagano ekarabwa tokurobekana komorembe. Medical inters are posted, as school fees is paid. All these demands are to be done in the next 24 hours, not in the next 24 hours actually, within 24 hours starting last night, expiring tonight midnight. If we will not have this demand acceded to, every single doctor in Kenya is going to walk out of every single facility in this country from midnight tonight. We want to protest. We want to show the world that this country is a country that is democratically led. Unless the president of this country tells us that he has set aside the constitution and therefore his police officers are allowed to act in any manner they want. Na abantu babere nigo bakure na abandi batano kutigoro chinkoma chintindi kubwatakano basakano mutindi okolekana se barene ya Busia ase basi yatamde yubono yatuma nobosyo asobosyo negari yemegete petrole asebono pasi ya komorero kolenda abantu manyara ko konyo kuroro asababere batakonya kama ye basi yuko ya kolenda batano nigo batigere chinkoma chintinde egotebekana buda nige basi cyatuma nobosyo asobosyo maiga yogotema ko yetegari enke asebono bakenyara gutumana negari yo yamafuta ye petroli company egose basi yinigere company ya Tamda ibono yarenge gochia asensemeria ya Mombasa niko chinga kejo kobori ukoro
gocha sabantira bakwa maiso ane mono chinga kyechiga ekera abana barenka senseme y'omutumoko nabo igo erikonyara kwana kibuna obosomi kukolekana bore asenchera y'obororo. Na ebunge ya kaunti ya Bungoma kubwatara na Amoni University ya Kebabi ni gobana babekire chinchira cyokonyara kwegenderia nemono asaboro kiwago itira senchira yekerero gose teknolojia nigo chinga kyechibono gati ya barayikurwa se kaunti batebiruna enenchire mu yokonyara gose robokorria ase kaunti ya Bungoma anemona asaboro kyawe university asabatebiruna merobere ne chikobekwa asenchira yogo ikirania obokoreri eyemaga yo ofisi obwe omusofa chancellor wa University ya Kebabi asideta audio ipala gokonyara ko mwarigani omubunge Obungoma Shtuma oyibona obokore wa yasega kimya ketana sensemejo nagotebu namba chikobwatira na Amoni University yubune nchire mu yokonyara gokinya technology. Nadhani serikali ya ukatusi ya awamu ya kwanza au ya pili ilitenga sehemu ya shamba kupeana Kebabi University, lakini unajua ukipewa shamba uonyeshwe shamba bila kupewa cheti hujapewa shamba bado. Naomba tusawasaidie kupitia kwa assembly wapate cheti ya hiyo sehemu ya shamba waliopewa huko 30 acres kama ni Kopsiro, alafu kulikuwa na sehemu hilo litengea huko Sangalo, wapewe cheti ndio kuwe hasa wenye shamba halali. The benefit from that MOU is just about collaboration. As you understand, we have our research department around the ICT, and basically what we are going to benefit is capacity building from Kebabi University. As you all understand, iron sharpens iron. Hili litawezekana tukishirikiana hasa upande wa rasilimali watu ili kupiga msasa wafanyikazi wa bunge hili ili kuinua kiwango cha utendaji kazi wao. Na umugavana we kaunti ya Meru Sisiri Mbareni gobona nyare kurogo chika gochasemo bagani sinyomba chirichoka gokya chokale meremo anene mono asoga twele lese sichene kangosiye kuchire asensemeyo Mbareni gate birebunani gebinyogo avyogo tindia byarokane koleto mu cyara county AMAYIA county ya Kirinyaga banyara kubanya abantu 19 kubwatikana no kunywa rotanchiri nabare korokana go gukora kolengana Sisiri Mbareni gate birebuna arigo chugwanchira nebinyogo bitanjiri koni wase county yo ya Embo agotana chikubwatira namana wa county commission namune chinsemo chiri chobole ndeko ne kunime bagani ngosiye kwere ase county ya Embo letawatia mashikali atakire chinga kechubo igoni gate bino bagoni ende yonsi erange nechi skuru osisi chikanisa au sasa antoamete nichigosiye kwa ase county ya Embo. Jina ya mahali hiyo club iko, village ambapo iko na shule ambayo iko karibu naye, na hizo zote nataka kuwaonya kwamba hatuta renew license zao. Kwa hivyo kama unajua ni mmoja wao na tutapeleka hiyo list on social media, ujue hakuna haja ya kuapply because we will not renew your license. Spirit ndio shida iko, hii matu spirit ya chupa kidogo. Wamefanya uchunguzi, utafiti umeonyesha kwamba hiyo chupa ya 250 milliliters gharama yake, cost yake ni shilingi 250. Kwa hivyo tukipata mtu ambaye anauza chini ya hiyo gharama, huo ni mtu ambaye ana story ya kuambia serikali unanunua wapi, gharama yako ni gani, unalipa kodi gani, unatumia ingredient gani. Tumulgira mononta tengwambuke kansemende ye studio tuye kamanyiriyo anamona sensemelia ye chigosori kirana dosangina ya mange asirikali captain number 001 ndemo stubine injo kumana liage ndrete asensemelia ye chigosori nyora machi kirana ndaseke Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamo na sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere EYEMO gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV omwansu bwomo Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberelenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere EYEMO elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana AMAYIA ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime Salim. Kyokoraga. Na went to Kyokora. You know when I left in Kenya, I went to the airport. Sagin. Nalero na kimuntu. Kakuona kogo kwa. Nyabeta kira ritukorie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. Mwanchumuli kwa nasi bikoto vya ye captain number 00 ndemo Steven Tigan kwa ligani SMS ichigo sori nyara ukumanyari agendrete go kolekana igotoko chaka kurwa sense moyo gokinie byego abasomura ibwense William Samoei Ruto aikira naso go chakyo kwegeti kimanya kanitebu na Talanta City Stadium ekibono ge kwa gacho nseme ya Langata ime county ya Nairobi Ruto kokona kurwa sense meini gate biruno bwa gacho obuni go chiko nyara gosira mangana rengete ebyegwa unatoka nyara roboti urwa senchira yoboime Omaraibwense ya Kenya MOSE Dr. William Samoei Ruto itukorera ni gacha kibeno bwa gacho gitige cyosoro kya Talanta City Stadium ekiyo toka Langata county ya Nairobi asane kiribune serikali ya Kenya kwanza negane tagosire wa na bwo kwa gacho bitime ENSA ya Kenya. And that is why this groundbreaking ceremony for the construction of the Talanta Sports City is therefore another step up the ladder of our bottom-up transformation of our sport and creative industry. And as the minister has said, this facility will be accompanied by the renovation in Kasarani. We will then proceed to renovation in Nyayo. The renovation in Buhungu Stadium in Kakamega will be underway to deal with our competitions. The renovation in Buhungu Stadium, the renovation in Kipchoge Stadium. Chinga keche choni gorutateba okuchaka obwaga chwege tiekyo gati ya marigani yekimena kiafcon ekikira chokarakana se chinse chi Africa ya mocha na kobago koliera yogo chigosira habasane mono kwegendereria sobogima bwabo. Kenya is a co-host together with East African brotherly nations of Tanzania and Uganda of the 2027 edition of the Cup of Nations.
meaning that we will be participating in a continental and internationally accredited tournament and also actually hosting a number of games here in Kenya and right here in this stadium. We have developed and are implementing with great determination the Sports and Creative Industry Infrastructure Development Master Plan. This is devoted to providing a state-of-the-art competition and training facilities to comfortably host and facilitate world-class international competitions. Gatia barayobekera asemo yogoyu numu waziri bw'ekigosera Babu na Mwamba mugavana bw'ekkanti ya Nairobi Johnson Sakaja gatia barayobande abange igwana mugavana bw'ekkanti ya Nairobi Johnson Sakaja anyala ko wakerobu agachibwegetie ase county ya Nairobi. Ladies and gentlemen, these are the tasks that we have to grapple with. We need to put on a memorable tournament. We need to put together a team that lives up to the standard expected of a host. And we need to maintain production of talent long after we're done. Can we do it? Are we ready? Of course we can. I'm really pleased and honored that the President and your government, Your Excellency, you've thrown your full weight behind this project. With meticulous planning and granular attention to detail, we have spent 6 months of intense work behind the scenes to conceive and curate what promises to be truly an iconic landmark. Your Excellency, the stadium whose groundbreaking you have done today is a unique design that oozes a distinct Kenyan flavor. It has been curated to reflect the very best of Kenyan culture. It is a customized football-only design tailored for soccer, rugby, and elite concerts. It is a compact edifice curated to accentuate electric, passionate atmosphere that will always hand Kenyan teams that crucial 12th man advantage for every home game. Kwa ripoti rigatiseni kia Ndizi TV kiachire ngumoro gongoro wa Gusii kaunti ya Kisii na Nyamira, Marieta Ndiana Sawe. Togo korense meju monchu mulikeria mbya mono Diana Sawe soko twaligania mangana lengete chigosori ase Markoba ajabona yungati yali toba to kwaligani monchu mulikiri chikorageisa to chabono botuko na nilingira na semesega nyaro kumanya yo monenda mange bunagende to wateka bunagende to korekana na gutwikira semese to yamangana mu yatomera ni sezo chabo tukona ndeto yakore bune bwendere tasaribwa nyaro kogo samurana bali to wate na boroboko na kiana kwa ya yanse anekurwa asumuno bwimanye biba kwa Lydia MOSE pero libono Abigael Nyanchama anekiriga na chibita kwa nyora sensera ebwene samye mtando monchu mulikira TV ya ogabo abokotobwatia asensemo mtandao litrana nchinkuru kwa Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
bwa measles no borwere bo ndabasa ko describe asike songonga. It is a contagious disease. It's a very highly contagious disease and it is brought by a virus. Yani nga oborwero boiga contagious ni gembine tinga oborwero boiga ni gobole ensenchira yogo kunana. Contagious, that is a contact. Then naende karado kuligere mono oborwero boiga ngo affect bole kero mondo. Naende ni go kero mondo buno iboire ase bokuma bwenseiga kero yo mona abo bwato borwero boiga lakini mono ni go borwero bo affect abana abo balense emyaka 5 naendo borwero boiga ni go bole